हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय फ्रेश न्यू ब्लॉग। आज शनिवार एंड आज मम्मीर डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट अच्छी। मासे हेलानी तो कष्ट होउथला ताको एबे सडनली जिबाको पड़ुची डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट पे। और डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट सतसतिया बहुत डर लगे। आ देखंतु मो बसिचे एबे तो डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट को आसी माने घंटाटे तो लागिबो ही। आ ताको कष्ट होउची। मासे हेलानी लुचेकी रखितला एबे लास्टली ट्रीटमेंट पे आसीचो। हौ से भितर ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଘଣ୍ଟାଟେ। ଚାଲ ଟିକେ ଡ୍ରଇଂ ହିଁ କରିଦେବା। ମୁଁ ଡ୍ରଇଂ ଭଲ କରେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମୁହଁ ଆଙ୍କିବାକୁ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ। ଆଉ ଆଜି ତ ମମି ଶନିବାରଟା, ଆଜି ସିଏ ଆଇଁଷ ଖାଇବନି ତ ଆଜି ସିଏ କରିଛି ମାନେ ପିଆଜ ପଡ଼ିଥିବା ଆଳୁ ମଟର ପନିର ତରକାରୀ। ଆଳୁ ମଟର ପନିର ତରକାରୀ କରିଛି, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ରେସିପି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପନିର ନେଇଯିବେ, ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଯିବେ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତିକି ଧନିଆ, କାଜୁ, ଜିରା, ପୋସ୍ତ, ଟମାଟୋ, ଇଲାଇଚି, ଡାଲଚିନି। ତାପରେ କରେଇ ବସେଇ ଦେବେ, ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବେ। ସେ କରେଇରେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସବୁ ମସଲା ଏକାଠି ପକେଇ ଦେଇକି ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଭାଜି ଦେବେ। ଦେନ୍ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଲେଭେଲର ପନିର କାଟିବେ କଟ୍ କଟ୍ କରି। ୱାଓ, ଗରମ ହେଇଥିବା ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଭିତରେ ପକେଇ ଦେବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେବାକୁ। ଦେନ୍ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ସେଇ ମସଲାରେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଦେବେ, ଟିକେ ଅଦା ଦେବେ, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି, ଆଉ ତାକୁ ବି ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ସୁନ୍ଦର କରି। ଦେନ୍ ପୁଣି କରେଇ ନେବେ, ଟିକେ ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍ ନେବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ସେଇଥିରେ ପନିର ଗୁଡ଼ାକ ଭାଜିଦେବା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏଁ ଆମେ ଭାଜୁଥିବା ପନିରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବା। ପୁଣି କରେଇ ନେବା, ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଦେନ୍ ସେହି ତେଲରେ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇବା। ଚିନି ପକେଇଲେ ଖାଇବାରେ ଏସିଡ଼ିଟିଟା ଟିକେ କମ୍ ହୁଏ, ବିକଜ ଆମେ ଟମାଟୋ ବି ଆଡ୍ କରୁଛେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚିନି ଟିକେ ପକେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ତେଲରେ ଚିନି ଆଉ ଫୁଟଣା ବି ପକେଇଦେବା। ଫୁଟିଲା ପରେ ପିଆଜ ଆଡ୍ କରିବା। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଆଡ୍ କରିବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ମସଲା ବଟା ହେଇଥିଲା ସେ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେବା, ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟା ଆମେ। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ଟିକେ। ଦେନ୍ ତେଜପତ୍ର ଦେବା, ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେବା,
काश्मीरी चिली पाउडर भी टिके दबा। तापर गोले दबा। गोले साला परे टिके किचन किंग मसला पकेबा। बेसी नहीं टिके मसला में कम जनरली पकाऊ। तापर धनिया पत्र कट्टा धनिया पत्र दबा। तापर टिके कसूरी मेथी भी दबा। दीटा ऐड कले भल लागे टेस्ट रे। तापर गोले दबा। देखंतु रंग केते सुंदर लागुची। तापर सिझा हेइथबा आलूटा को देई दबा। ताको भी घंटी दबा। तापर पनीर जो भजा हेतला सेटा देई दबा। देन गोले दबा। ता सहित टिके पानी भी दबा कहना हम ताको तरकारी करूचे। तापर ग्रीन मटर दबा। सबु जाको ऐड कर सला परे लास्टली हम ताको गोले दबा। तापर थालिया रे घोड़े दबा टिके समय पे। भलो करे मिक्स आउ थरे कराला। देन लास्ट को टिके अमूल क्रीम दबा। भल लगे टिके क्रीम देले। देन ताको गोले दबा। एंड हमर आलू मटर पनीर तरकारी लास्टली हे गला। देखंतु ता सुंदर रूप को। एंड देन आम ताको सर्व कर दबा। आपण ताको खेचड़ी सहित खाई परिबे रोटी सहित खाई परिबे पराठा सहित खाई परिबे किंतु आमे एठी खेचड़ी सहित खाइछु आको। हाउ भलो लगले लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिया को भूलिबेनी। धन्यवाद।